hanyuma madamu wananiye nagiraga mubwira ko giye mu kazi ubwagize ibyimbuka naza kukubwira. Halo, jamu bangu ke angkat aja lagi. Umva ko nari ngukumbuye. Yego sebe. Cyane rwose maze rwagabarwa rwatinze kugenda. Ngaho nyegera nkumara urukumbuzi. Ariko sinakubije kwicara muri salo harimo abashitsi. Nese mama ko amasaha yo kureba itente yarageze kandi nje kubireba. Ngaho ugenda uzanira umushitsi amazi. Be tugire vuba nyine kiriya kizingo kitaragaruka. Ariko uranshaka iki? Ese mama soranye amazi kandi sinyazanye. Ahe, genda uyashire muri firigo uyarindira amanza konje ubone kuyazana. Apu giugiye atashere kwikomereza. Ma! Zibaho ngaho mbere rimwe wamvuye mu maso. Mabuke njya kumvikira kongi. Umvuzonya ukunda mama wa papa. Papa zagukuramo ayo maso nk'ayo mutumba. Nyonyonyosha siko suramuzi aka kanya ni ngeso. Turabashimiye. Iyi ni Isios Films Group. Iyi timu turi kumwe akaba ari Musanze Comedian. Akasutwa. Nabonye ni imbere cyane sha. Yakaba ari timu rero yagutse tukaba tubashishikariza kugira ngo muzarebe iyi comedy ya Sutwa na business izaba itwika. Reka buri wese genda babwira role ya Kinyimahangaha muri Sutwa. Hey, everybody, this is Musanze Comedian. Now we are shooting Sutwa comedy. Just DOP as Steven M. Brave. Guys, this is pianist sound. Sutwa comedy.
Ya barman, nkuba w'icyamamare. Ya ninjye mugabo waciwe inyuma ibihe byose. Abantu mukunda Musanze Comedian kabisa turabakunda cyane. We love you so much. I will never expect. Ya nagiye ndumugore ndi guca umugabo wanjye inyuma. Nitwa Fifi. Hello everyone. Nigero twitse muzi sha. Karambitsi ochi. Umwana w'umubakire. Nahira nkagira gucya koko. Mwana shaka kunkura amenyora. Hello, ninjye wakinye wita Sutwa. Okay. Rero akaba ninjye wanditse inkuru ndanayidirectinga. Ndagira ngo rero mbasabe ngo mukore subscribe kuri Isios Films Group. Abwira bakore subscribe. None se uyu mufeto we nta kintu arababwira. Ingagi ajya witwa Gira icyo babwira nyine. Gendo ya kamera. Isios Films Group Musanze Comedian.